Malama ruaacni ya welcome ka quarter new one to Okony je ka 2024 book mbana titin book din David. So cha ya welcome and wala te kon ke tishere kon darew to be kon look ngi dem book to kon me banalen ke wende kon book nchale book din David de kon kweni dide. So taka damanda ne Kam Charles Kam ka Nebraska Gwaniliana and damanda ne both from Minnesota. You're welcome to this new quarter because bakon pos as we learn about the book of Psalm. Te tung want to bakon len ke ngase chide bide nyu re chuke de metetin kana mara kana pos. So can was a mebe come da mandana come bakon become introduction and then ke lesson it in beben core. Thank you and welcome. Goalong, she Lloyd Dantes, go she put control, quarter the man. Quarter of a continent, quarter of a right to book din, cärkiɛn chala de Nyimanda Nyahon. Book din gen book long me quene diaal. Ray Palet in Palgana, Kare din bo, when it did conticate conquer while ago to Dan Tank in the Albergy and Gray book din. No. Book din sometime we don't do Tana, I know go a day with karate, they don't want to teach a garden. But min news a corner long ago, she book din a the chakanak di the can go di news a corner long and already book di the mabo. Georgia long and right in a chu catel Lloydian, quote, Karai Kutba, a corner a chet catato. Right a good con book din, right take a dan can you, when it makes you back, chung to can you la take a chang merkle. Take chung and tell Lloydu, a chung and jerk Lloydu, a chung and guru because be a loyal, a tin go in chalat. No. Kakan rieetkä to she bak tu ni ne ni te chaka di to ka ro dien cha rieetkä to na ko nyal chika la tu ni kento ko changa ne ye ju point the bo ke jo yen go che te ge rieetkä che ben la ko ki bok din no our memory text and wala de ko ne je ka Luke chapter 24 verse 44 and 45 mata na me che link en yamba ga de je kuin kon Luke chapter 24. Meta la me che link en yam ga nang ro de je kwa. Kon ka look chio ka jandara with the one best gen one with the one can gen one with the Diit. Ga she la ne. Ka chwe ga jogi. Titi ka kan rieetkä te cha la rie. Me ŋuɔtdä kɛɛl ka ye en o ti diaal te cha gor ka kuida. Re ŋuɔne Moses. Kana ruaacni göökni. Ka Diit bikɛ dhil a thuɔ. Chwe cärkiɛn lep ka go bi ruaacni Kuɔth chop lɔɔcdiɛn. Ka chwe ga jogi. Cha ja gor en o bi Masaya ti bɛj bɛ ayirut. Ka bɛ jien lis ka diog nini. Ga reading good corner bi corner lat go man me ja chop corner. E o chi ye chu na lo jire roi Kuɔth. Lo ye che lo na re roi Kuɔth jana juga no te diale cha gor na ka bog ne Moses. Amane te chu go ka gor ka kuide. Amane te cha gor di bo ka kuide. Ko rieetkä o te cha gor di ka kuide go man kel me de corner chu jekte ne check no chi ye chu cha affirm tama. Keno ene bong ni din te cha gor. Chira mo nyuru jen ko donga ta chu ke min te jen nan chu dit chu gor ka kuide no. Jo jen o roi ken ba ka kui nga tama. Roi ke ka kui Jesus ken di to kwor kel wi janang di ten cha gor e bok din. Roi ken di al ka kui nga ka kui Jesus. Cha wen bok din me point de. Cha wen jen e bok din pal ka kui Jews kene Christian ni. Ken run di reality. Mulo no ne change to ga no donga ba yer red sea ba ngok mena cha la ne chi mari ba cha wa ka dit en di de le ko nyal ga jen gwa de dan ken roi kon ko pi den ti eno edit mi chi ye ko da la loy meriam ga jen gwa na no ba ko nyal ba ya ka la de cha la ka ko ro ba chi Moses che dit che ben ket mi chol ko na donga ka dit Moses wala di de dan che dit Moses ko ra mo da ra je kon re ru ni dia la ndam Indi de ket Miriam de ko na ket bon wala ka kui ka ngo ka kui victory mi ci ko nela kam kon ba ndi de ket Musa bo de ko na ket wala kon kurchin ne ala bo ci di me pek ka kui run de to ko rodien no
che me chi kumenan bera kon junubin ban na le yak ba ka kuige min cha la de kan ban min dine jenen go me chi kunyal kon kamra re ka do la goro je ba de kon kunyal de kon kam yak nyin ke de la kat ke no bug din ne te kon Georgia gwa mene no kene de lal ga di de kan sometime la lat ken riet ken ba ko ya kan ko point de ta tangien ke di te loy kan ko ya ga kan ka kuige tin chalat no apui de ne jala re di ti apui ke di te ba ke ye ko te ke men chi Peter warga Peter ne rawda chogo kel ba jana ngara wi kel chalar kon for no prophecy was ever made by an act of human will but man moved by the Holy Spirit is spoke from God no muluno lavo teler wa goka mi chi kiro do ko tu karare lavo che ba karan point der wa goka but kane ite cha ja ko kane ite che te cha thieng ye ko en kane bi roi ne to kula lato so mani kan di panken ko chi ke join na right kan ku Jesus kane ite wi kan no dong e lui kan ku nyal ta lo ai karade tankin mi chi ye ko ka thieng ko bi ka roi ni bi kan galat be to nyin go ka re din bo kin ko ne ala ye ne di cha kon ga wale aran che be cha ro dong e cha ne di ko dong e tek mi chel no ko long re lo ai da ba to ko ba no tek e rieta la las ye ko ka re ne tin cha ga di bo kan to bi ga roi ni te to nyin go ko be kan ga la la no mulo no ko point ne che di point ne chi ko cha roi ka kon ke ye de ka tu jam ni ka te cha di te to te cha ga kan ka nyo ba mani in New Testament ma je te ne ron wan te chi roi ga kwing ka kwi ken di ti na ko dong ka te point smile ye ko go ro de ne kwene nyoka Mark chapter 12 verse 10 Mark chapter 12 verse 10 ka kan roi me kwen ipam e cha look at zdweli again pam gong to demo no nyo ka John choka wal kweje metara mede lo ka ye ka kwen gwa ma John Sugarwell. John choka wal ba 34 waka 35 A lot of jena. uh-huh Chuye chuka lochi. Kana gore ngoni kun I shedalar eno labakus. Kangai koje pan eno mishiroi kodalar atop amani shankel. Kachu kodne to chol ikut. amen Kaneti go right there. okay go min gor ko na gwa me na a point of reference in chi ye chu kam kon tama ko chi ye chu chana refer back ka roi ne go ni kan bong ni diniti ko che bong ni din che ka shola ka scripture di che ka shola ka right po ano no malat ko no kwan go ban establish go ba na go chana book din ne chi ko na go kwen ala ne te tera ne chu je ka jen gwa nan ke pa la pa ga rano ano no ala bo news je ko ta man go chana bo gwi ne je no ka ne te chu je ka ro dien ka ne te na lo dien ka ro dien mo no ri ti lat ken ka ri ken kan ka ro dien enye na goro donga ban wo ira shara dan gwa me ka tuk ko donga ban book din me ban je kwen gur ko no reference ni dial chi ye chu ka kam ko ta ma kwe book ti chat ka book din ko ga refer to as a scripture and okay writing mo ka right ko chat kam de right go ka kwen ka Moses de right go ka de kwen ka go tin ko mani book din ba de ya kwen la bo de ya kwen ne right ko che bi kwen ke di ne ni te cha chak nak di de kan no anje no gur ko no ban la gwa me mulo no sam chagor ne to ji ibru ke jen gwa nan dung do ka ne to gul re Israel ka ken de cha bok ni to de cha go gor kan no ka message lat ken ne che message mo ra ke ku Israel ka ro de ki ke time di ne dan ka ro raja ka kon di alan tama mi chi we mu ro ke chapter kel ka book of sam bi je ka no raja de ne ka ku du bo mi e reactive no ke chi we kwen ka dit mo ra ke ku ri ka bi je ka ken riet ku ti rom ko de lat ka ken to
no kami nyin tes ka loy ba me chapter ba roi ka kui tes ka loy bi je ka la bo la de ni rie tes ka loy de but de long ka lat ke jen gwa me che ke no mulo no ke me seit ke di te de kon ga la ren go til ga pe chan ga de la ra chi ga pe ne ka gwa de dan ke lot ka ro dien ga ken kon ga ro dan gwa mulo no take it in through generation ka rie te lat ken ke rie te ron ko de kon ga lat ba wala no go ro dong de kon we ka wonyam God in Reude dong de kon within some in the ancient Israel worship ke di re pal ga Israel e wal ko di la parnas gor ka God mis ke re pal Israel e dan wala ma kon ne la kulshin ne donc ket kon ga di te ga ne de to ka pal kan ga di ke ne dun gor ka je kan ga di ke ne dong bil ken ne kan ba the all day ka tas lo idea no but re God nan ka Israel di chakaka dong birama je chaka di de jen kara ke bi je u bale chak bare ngu ka re pal ne ni dial ba ano chet ka di de chana linga ka di Miriam ka di de chaka di Moses sometime ba ka chaka kwai ni kwai lo ko dial bi ga ben gwa ken no ka jen gwa da nan ka Israel te ka ne de chara re la ka no to jidin ka ro din chi ka kwai ni la wa ne kan ga di la te ka ji tom ne te kat te pot ka no tom ne kan ne la chak din bo no chana ramkel ngajire di no ramkel e David kane di la chak di ngen gwa nan la boken ke di te ket kare lwa ko no ka ken ba ke di ba te ga ya ke di te ket kare lwa ko ka di ba te ket ka according to instrument in min cha ya la ko ngai ko la te ga tune music ne te la let ko ba ne di part ko tom ne kan ga de ne ku ne nyoka sam choka 61 verse 1 ma de ya nyoka lo ka nyoka Chelarna ling lang da lo ko ka ling pala. Yeah, thank you. Go chane jigan tamen o gwa the me George no David indeed den ya me right nejen go kui pala ke je. No. Enyo deni je gwa me no ka Chronicle chapter 16 verse 7. Then on that day David first assigned Asaph and his relative to give thanks to the Lord. And David chane jigan tamen je tega ne dangro alabo Asaph kana jima arade. Chega jago dongade kan kudde kana loitas loy but kudde kana loitas loy ga kui muka. Ka kuidin. Ka Nehemiah, but the same thing. The Levite were Joshua, Binui, Kadmiel, Serebia, Judah, Methaniah, who were in charge of the song of thanksgiving, and he and his brothers. Mulono ntama ka kui teskaloi chi David chi Asaph kan gara tini chaka jago de kan di teskaloi de kan ka Nehemiah bo. Change ka ler konan wo ji Levi love God chudi ti chana ling tama gwamati. You can Diit lat ba kan ka kwingo ka kwitas ka loy no ala bo te ka duk to ngwanda la kat kan Diit ka jan gwa na Diit to na den ka ji ka te kat ka gwa na ka gwa no ngata na re pal ka ano ma de kon yo kwen Psalm chapter 91 brother Psalm 91 sorry Psalm 9 verse 1 sorry Okay. La yana an ti point lo ko nel ka lo da kele an balet ku dial tin gai ka nafla. Amen. Go mumala de bi de go amatama. Chane jigo no I will give thanks to the Lord with all my heart and I will tell of your wonders. No all this continue gonna con the let mela kit detail akat God Israel re worship ka re pal ga din go they done. And most of the time, do you know about Kunyal Baloit as lawyer can
ka kui ka tin chalat no tang kien bo kan dit ke jen gwa de dan de la ra dong ka dit nyin jal no cha ku la ran go shet ka dit Diit 120 to 134 chala ka gala ka dit jal the pilgrimage song were traditionally sung during the pilgrimage to Jerusalem at the 3 major annual festival. Alabo gweje no mo kon fiction mo go long term. Benan Jerusalem and la center but ken God Israel la walk in Jerusalem 3 times a year. Shamentam Christianity and it can get one let kenka alabo to in to celebration days. But kajen gwadanan alabo kunale jen rey village. Ni kien kuken la Jerusalem. Now imagine the whole country. Where one place kuken la jel ke dit kien yen group in jen ka village mo. Biadun chumu ke dit point yen kot ke te chalat rey muka rey jalun rey te kadun kwe la ne te chalat ne gwada kamera ka Israel ne ka Egypt. Kia te chalat ba rey pietin piece yere na kakun. Biakule jen where ka tazloai where ka make yen di the money me cha chu block of the Jerusalem. Sometime in Jalwana Jerusalem, but take a minute one day. No. They jale there am tenin nangara ujalpo. No. So they jali and to alabo take a deed la ket kenka. Ka wajal ka deed ket kenka while taken palga. No. Ka nyo taken kete yale Egyptian a labo deed take kenka jale yin ka Israel. No. Kan gwal nang jok di alato taken get deed to go le ket kenka. Ke payin pai tes bo me chi pai tes bo ngur ko bala te di te chaka ken ko ba kun yal ba lo ta lo ya ken ke di de cha chaka ken mo gwa de pai lo ko tas no chane ji ga ta mo no te gwa zang wan te lo ko kun yal ta lo ya tin ke jen gwa da dan ga dis dal ga mo ni kon ban wan te gwa zang wan de kon ta lo ya de kon lo ko tin during the Passover bo ta te ga di te kat ke ken ke o dong chi chang ba le tim ken chang ba no te chu nel galat gwa da te ga muni Egypt ko la chang ban ga team kana every year no te ga deed but te ket ken ga ka jen gwa da mo cha la ro tang din la te ga te ya la nyin tes ko lo ai te la ket ke every day la daily alert ka no this was incorporated in the daily prayer in the synagogue and the morning services go dio ne de ji use de ga longo guru ken de ga la ne la ji ala mu ji kal la te ken ga ala morning devotion di te ken ga ala mu te ken ke set prayers te cha ala ka ken ga wa di no mo dio ka kon wala kon christian ni tel ga je kon me yana ben ka morning devotion ji kon la ni pale cha na lat pan no ka dong de kon pal ka ma dong wala ka de kon pal ka ma dong ru no ne ti ba te kan ga gwir pa le dien me dong me te ga ko me chi me tiak pa le mi de kan pa lo ke me chi ke ma toy ne kan pa le mi de kan pa lo ala wo dong te kan ke written form me la pa ga ka no ka jen gwa ga dan ke kan use the tiak te ndam te kan ga morning prayer ke evening prayer ka pa li ken goal but ko kon is different ka dong de wona jin mo le ku jira ma dong me ti ke pa le dong de pa ga ji ka kuitan ji te ke ta du wala badare bo re di ti bo they can get nyin ken de cha la re pali ken till like in morning prayer kind evening prayers till la pal ka no mulo no some when I remind every day on yearly prayers state in weekly prayers state in no anjen dong de ko ne je ga man go some raja ga kuite ga dan gwas ne kon di alkel no go ka jen go ma ne chi loide tes ga dong che raja long ga kui pala din but ben go dong de nyu kon go ma and o book din tere take na on daily basis ka go dan tere take na on weekly basis and yoba on yearly festival modela ka ne di de che ka de ti ka gwe ga ka and o ka roi no ko ta roi ga pi yesu ka roi ka ba ala ne ti ti ka no ko dien de ti ko na kan ko da long no